Anya laki din! Kumusta kay anak ko? Nakasagana ka din ti bridal gown nga sa reminto no may ngal daw akasaryaw. Nanang, nakasagana amin nun. Sigun iti kasarsaritak iti messenger nga kinkukwa iti nagrentaan mi ti gowns. Nakasagana amin nun. Nasaya at ano kasta? Inton bigat nanang, mapan kami ijay ili kan ni Ronald, ijay pwestuda. I-check mi dagiti gowns. Katuod I-check yo. Tapno, dapay tinaskan nga isimpa, kat maisimpa dapay. Nanang. Dahil tatipag namin ton bigat. Nakasagana mo't amin ang dagiti naskan nga isagana mi. Urayin nyo beet kakabsat. Nagisambot dagiti kuk iti rice kan si daan. Talaga ako rang timakan tayo. Unay ko ngaminan, Mari Shirley. No saan kayo ngamin, nakasagana nga agpakasar? Saan kayo magagaran? Anya nga ita. Nakababain lakit ti kadagiti tattao adimar ay iti kasar ti anak mau. Kita nagkurang ti makanan. Unay. Ay mare, saan mi anagayatan ti kasto ada pasabak? Adubo ti sagana, iso na lang ta saan mi ka-expectar na kastoy kado ti tao nga umay mangan. Dagado ko arason mo na ya, Mare. Ti ko nam kiday. Palpak amin na plano yaw. Anya? Tadlaw ko ngamin kan. Kasla manulaang nga baboy ti pinartiyaw. No kastoy ngamin nakasar. Saan laang nga baboy ti parchain. Naskun agnayon kayo iti baka. Kuray dua. No saan nga kurang iti makan. Nakapabain manayin. Anyala kiday. Nanang, mababain lak unay ka dagiti tattao. Banje anak ko, awan ti rumbaga pagbainam. Di napatag kat inaramid tayo amin nakabailan tayo. 26 ang nagdadakkel ababoy tinaparte para iti panagkalay sami. Ang nagkurang lata ti makan lang. Talaga nga adu ti tao nga imay. Day tanga rudkat. Agasem man ta manipod dito'y balay nga aging ga ijay sentro ti pila idi pangaldawan. Yun nga ro. Talaga nga adu ti imay. Malaksid ka dagiti kabaranggayan. Makaawat matkit di dagiti tattauan na ibusan iti makan. Idi na ibaga ang mabiit laeng ta madamati panangisambut da iti second batch a makan nang. Day tamot ka aruba bakit maring. Isumot ti sumanao nga uray adu ti tao. Marurudak nga rod kan ko Ta igagagara na nga ipigsa ti agsao. Tapno mangag ti amin ana ibusan iti makan. Win nga rod. Day jay bakit. Sipod pa'y nagkalasan ti ugali na. Mangibabain. Bayaan tayo latan anak ko. Addan to lata. Kanayon tayo alaglagi pen nga amin nga aramidon tayo ti pada ti tao. Nasaya at manunusaan. Addalata katukad na. Hay nako. Tapno amumlaeng beshi, kaya't ko talaga asong bata ng dadya bakit maring, di madama ti resepsyon. Ang mangan nga minusaan ko ang matapulan ti bagiket. Jaksar dengan na ijay. Anya? Ay na, nagalas ti ugali na. Ngiwat na lang ti mangmangag. Win nga rod. No saan da ko maadakas ti sumungbat. Ti makderak iti nagtugawan mi kan ni Ronald. Tanapan ko sinungpatan. May araw din sila. Kung naman lang asino asungan na Bayamon Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko, Beshi. Di anya. Dandanin sa kanumot laang di pa nagkasar ni Oliver nga anak ni Bakit Maring? Oh yeah, that's true, Beshi. Pudno na ita. Umadanin ti pa nagkasar na. Iso akitaan tayon. Nasaan to mga kurkurang timakan, delikado manin. Sapay ko matasaan. Tapno saan da mapadasan ti bain anapadas may ideal daw ti kasarmi ken ni Ronald, Beshi. Gay? Kasano nga ikabagyan dugsol.
Nakaseton ti aldaw ti kasar ni Oliver nga anak ko. Ha? Namnamaek ting karim idi kanyak asa nga pulo abaka nga idonar mo. Ay danag mo na yung kabagyan. Tung balik ting karigan niya laki din. Rumbeng laeng tauray ni Oliver nga anak ko kat namnamaan na tin karim kan ko na. Kasta ka rin. Salud-sudik manggang ka. Manungay ti sagana na ababoy no bilang laeng. Gaputa namnamaan na ti sangapulo abaka nga inkarem ay kedua laeng ababoy tin sagana na. Anya. So yag mo ti sangapulo abaka plus ti dua ababoy asagana na ay bale damot ati 12 ama parte no bilang laeng. San nga tangagkurang di makan? Ay unayin kabagyan, saan mo ta? Ado unay ti sangapulo abaka. Imposible no agkurang pay. Sige. Inton na aldaw amis mo ti kasar da Oliver. Yagmit isang apulo abaka ang inkarikidi. Awan dana kanya laki din. Oh, Nanang, kumusta nga tinagsaritaan nyo kina Uncle Dugsol? Inton aldaw ti kasaryo, yagda ti sangapulo abaka nga inkari na idi kadata. Nasayat nga rod no kasta Tagkurang laki di ti makan, no tila ang doa baboy asaganak ti maparti. Ay saan anak ko? Diya laki di itulok, ama ipaada tayo iti napasamak iti kasar da Vanjay nga anak ni Shirley, iti iso tinagkasar. Ha? Nakabaabain ti kasjay. Nagkurang ti makanan, niya laki din. Day tatijak kaya't na mapasamak nanang. Talaga ang nakababain Ay kawan Iso nga ruda na panak ijay ayan ni kabagyan dugsol. Tanapan ko in follow up ti maibapan iti sangapulo abaka nga in karina ide. Gumura ak lakit di kina Uncle Dugsol no saan na atong palan ti Karina. Tung palan na anak ko. Awan ti karina dayjay asaan na atong palan. Nasayat nga rod no kasta nanang. Tapno tila ang endad dumaka sa pulan ti paggastusak iti panagkasarmi kinisan niya. Oy, Beshi! Intun umay alawas gaya man ti kasar ni Oliver nga anak ni Bakit Maring. Anagalas ti ugali na akaaruba tayo dito barangay nagsuswan. Anya? Oo. Ay, sika talaga. Kompleto, ti detalyado, ti panangidanon mo iti chismis. Siyempre. Kompleto kan detalyado at talaga. Diya kaya ti kurang-kurang at chismis. Anya? Kwa, Beshi. Mapantay to man iti kasar na. Wala. Mapantayo Nagpangit sa mati agbaling nga asawa da ijing Oliver. Kas laruting. Apa nagilo da iji kasilyas. Unay ka. Naguyaw ka matan. Bagbagak lang ti pudno. Ay, nagalas ti ropa na. Kinamuro kas kada napunno ti wrinkles. Apay, nakita? Ay, nakita ka. Gaputan na sabat ko idi na minsan iji sentro. Ay, si kakit dimot. Awan tinagalas a tao, busy. Napintas kan gwapo tayo amin. Tilaang nagalas, ket ti ugali. Nanang, intayon tumot dumaray iti kasar ni Oliver, di ta kaaruba? Taapay kaano Dandanin mo tinananang, intun umay alawasin. Kasta ka de. Ay katuan Intay to tumulong agluto kung mangisagana iti makan. Wen, nagsaritaan mi kan ni Lorraine, a best friend ko, amapan kami. Ewan na nako. Ta imay damot, hindi kasaryo kan Ronald. Wen nanang, ibaon ko ni Ronald amapan tumulong agaramid iti damara intun bigat. Apay no bigat dan nga agaramid iti damara. Wen nang, isumot din ako na kanyak ni Talia itay. Isugayam nga aduda, nagibumbunag iti kawayan iti kalman. Kasta. Katuod ibagam iti asawam, tama pan tumulong, uray sa anda nga inayaban.
Inton bigaten ti kasaryo anak ko. Ay napo madandanagan man kini angkel mo adugsol. Taapay man nun ayan, nanang. Ay, Jack nga rod makontak ti cellphone nan. Awagak te, follow up ko kuma ti maipapan iti sa nga pulo abaka nga yugda inton bigat. Amangan mat no busy ni Uncle Dugsol Iso asaan na masangot ag cellphone. Makapadanag anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan tayo, nanang. Tana ibaga na makada kayo nga iyagda mismo itangal daw ti kasarmi. Sana ya. Sa bagay mutkit di Sigurado nga adadaga dyan inton bigat. Sapay ko mga rod tamasapada. Ala. Rumor kayon. Tatulungan nyo dagiti ag-decorate. Tapno damat pakakumikuman nyo. Tapno saan na ti maipapan iti sa nga pulo abaka ti pampanunutan nyo. Iyig daday jay, nanang. Kanya lakit din aya. Oliver anak ko, wanyat oras ngamawan pa'y ni Dugsol amang itulod iti sa nga pulo abaka. Relax kayo laeng, nanang. Kanya lakit din aya. Ay, kasano ka makarelax. Kat adon ti tao anaurnong. Napartimot ti kakaiso na adwa ababoy. Ang umiging gaitay na wampay ni Dugsol amang yag iti baka ngayon karina. Paumayan day dyan, nanang. Danag dun aya. Naku, sapay na ko mga rod. Tapa umaydan ngagpaiso anak ko. Apaman na sumangpot da. Para tiyanda adagos ti sa nga pulo abaka. Kanya lakit din aya, nanang. Relax! Ay! Hoy, Beshi, kita ni bakit maring, Pusipos sa di kusina, gapo iti danag na. Apay, anya nga min, ayan ti pagdandanagan na, Beshi. Orayan na ka nga ro ti sa nga pulo abaka, nga ni Dugsol kabagyan na. Anya? Angam ni, anyat oras yan, awan pa'y laang. Tilaang doa ababoy, tinapartida. Dayjay lakano ti sagana ni Oliver. Ay, una yan. Kat anya nga iti ipakanda iti tattao. No dayjay laang ti sagana ta. Orayan na nga ro ti sa nga pulo abaka, nga on the way ka, no? Sapay la ko mga rod, taon daw hingagpaiso. Tapno saan daan nakababain iti kastaunay, Beshi. Anya lakit din. Ay, anya matan ni uncle mo atong sol. Alas 11 niya nga. Wanda pa'y lang. Ayoko. Una yan. Awan samat na sumangpot ngagpaisom. Ay, anya langan nga iti pakantayo iti tataw. Sapay nagadaw ti tao, anak ko. Bagyan mo rin. Bagyan. Lito mang gaya man. Datan. Itay may pa'y nga uro-urayon ti sa nga pulo abaka, kabagyan. Sa dino abanda nga, iti nang iparkingan nyo, itilugan nyo. Pasensya kayo kuman. Awan tinyag mi abaka, oray may isa kabagyan. Anya! Ay, pangasim Dugsol! Saan nga agawin na kasta? Adun ti tao anaurnaw, maururay ti baka ngayag mo. Uncle, saan ka kumamata kasta? Sana gagangangaw kabagyan ni pagbagag lang likod no. Nagka-problema kami iti asawa at may papan iti kwarta. So nga awan ni ko baka oray may isa. Anya! Agad, kasano nga runitan? Ay, anya day ta nakasupot nga imot mo. Kwarta ka day, sukatiin ka rin masang pulo abaka. Kabagyan, sana kwarta na ito. Sa nga pulo alata akong rape. Anya? Anya! Ay, unay kang Dugsol! Ingkare masang pulo abaka ti idunarmaw. Ang gamita, sa nga pulo a corn beef tinyag mau. Ay, salpag kagiday! Pasensya kayo na talaga, kabagyan. Awan sa nga pulo baka si bibiyag no di kat dilata. Ay, manepo dita! Aglinipatan nga kabagyan, Dugsol! Anya. Ay, hala, nakababain lakit di Beshi. Nagado ti tattao ang nagawid asaan anangan.
pakairamanan tan abesi. Hay, uray data saanan anangan. Gasem, dola ang ababoy ti pinartida, kinagado ti tattao. Ay, ninamnama dati sa nga pulo abaka, ngayag ti kabagyanda, angam, awan mo ti insangpot na. Adda, angam nakalata, corn beef. Process a karne ti baka. Ay, una yan, anyakit din. Makapaala, kala. Una yun ay ti tao no maminsan. Naglaka nga agibat iti sao. Angam, anya ngay itabe si nakarkaro dalaket nga rod. Correct. Ay na, sumanaod ay bakit maring di kasaryo. Nga oray la, ngiwat na lang ti mangmangeg. O, anya nga ita, nakarkaro da magayam. Anya lakit din, Beshi. No iti kasaryo, ket nagkurang ti makan, itamet at anak ti nagkasar, ay na, wapak, ang gapu, awan makan. Tumpak, Beshi. No saan la kumaadakas ti mga isungbat, iti kayat na nga isungbat. Inak kumakatag sa usao ijay ayan ti kaadwan ti tao. Ha? Agyaman da, tamuklat ta ti agbalin anasingpet. Oray kasano, Beshi. Ha? Nanyanakit din. Ay, nakadkadlaw lakit ti stress mo, kalpasan ti kasar ti anak mo, Mari-Maring. Ah? Nagturod kayo mo't nga minay na nagpakasar at wala baboy, ti sagana yo. Oo, nailakit din. Anya? Umumlang nga rodo na ma-stress ak ang kastapay lang mo ti ipagpag. Ay, saan ko nga ibagaday ta, no saan akas jay mo tinaramin mo, hindi kasar di anak ka. Ngure lang iwat mo lang, timang manggag, hindi nagkurang timakan. Anya? Hindi nagkasar ti anak ko, 26, 26 ang nagdadakkel ababoy, tinaparte. Ay, nagkurang latta timakan. Nibaglangan tadda baboy ti karubay day. Nga iso ti na isambot, tinaray da nga isambot a pinarte. So, nakapangan mo't lang nagitay tao, sanda na ibusan. Ngamidi da kayo nga itinagpakasar. Awan makan! Anya? Nuwad naman tinakababain ka da tayo. Ay, da kayo day ta. Naglakalakit din nagibat iti sao. Nga mas nakababain no ag sublin to nagitinalpas ngayon sawang ma. Nyalakit din maray. Sa nga pulo akong rip ko naman. Salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.